Nataka nimshukuru Mungu kwa thutha wa thingira wa iregi gukorwo niarite ahunjia kwa ihinda riu okahora ahunjia ni mambiririe gucokereria guku umuthi President William Ruto akinyita ugeni ahunjia makanitha matiganite. President ahuthira mweke uyu gutetera itua riake ria kwendekithia waki wa kanitha guku thingira-ini wa iregi, akiuga hatire mahitia ekite ni undu wa kwendekithia undu uyu na ati areka uguo niguo gutigirira ona family iria cikaraga guku nicio na ihoero. Mimi nikuje niwajengee kanisa huko yote ya mawe, alafu ya State House ibaki ya mabati. Ukiona mtu ambaye anapinga altar, unless you are an antichrist. Haha President au hahunjia ya kumunyita mbaru ikinya-ini riri kuria thonjeiri aria marauga waki uyu urahuthira makiria ciringi bilioni 1 akimagerekania na andu marahuthirwo ni shaitani. Hiyo mnasikia mabilioni sijui nini bilioni ngapi, hiyo ni lugha ya shetani ya kujaribu kuchochea na kuharibu. Oho President ni ataburukitie wira wake akiuga ni uretetera na ati ndaramakio ni githurano kia mwaka wa 2027 kuna Kenya na makamucokia wira-ini kumana na wira wake. Mimi niko kwa tayari kwa mtihani. Hiyo mtihani tutafanya 2027. Mimi niko tayari kwa hiyo mtihani. Mtakuja mniulize mambo ya uchumi, nitajibu. President ananga kugathiriria wira wake hari kugacirithio tonga wa bururi, agitariria ati garama ya muturire ni thiete thina gikiro kinene na ati bururi ni ureka wega kiwonjoria ona thengia inegene ria muingi. Inflation katika taifa letu ilikuwa 9.6%. Leo hiyo inflation imeteremka chini, iko 3.8%. Na kwa mwena wa Thika kaunti-ini ya Kiambu, muthikabu wa kanitha wa ACK Diocese ya Thika Ndagitari Julius Wanyoike ni ariganite na itanya uria othe ria kwambika miario ta uria mutongoria wa kiama kia ODM Raila Odinga akoretwo akiendekithia riu miario ni kionwo kwaga bata munene ihinda-ini riri. Oro wa kuga ati kugie na giikaro kia anake na iritu na atumia na athuri kuu ni gwicokera kuri maundu maria maritio na ni kuhuthira mbeca ciagiriwo ni gutwariririo thiini wa maundu mangi. Kuringana na muthikabu wa Wanyoike, thirikari yagirire kwamba gukinyaniria mendekithia maria maheanirwo riboti-ini cia hau kabere irita kinyanagirio thengia ya kuhuthira ihinda kwandikwo o hamwe na kigina kinene kia muingi. Na kiria kirabatarania ni kuhingia ciiraniro cia recommendations iria ciri thiini wa commissions itiganite, tondu Ndung'u commission ni yaririe uhoro wa migunda, Kirigira commission ni yaririe uhoro wa uria ithurano ciagirirwo, uhoro wa utonga wa bururi uria wagirirwo wanariririo ni nandiko BBI ni yaririirie. Hadi ni Kameme TV, Retora Koni Bataro wa Mwangi.